Eh? Kau falar di kamu tu? Aku mau falar di buku Malaysia. Ko afi mi mo nga hola. Pea mo ko nga komiti poate ko ne na umai o whaka umai ofa pea neo te ke ma umai komiti ki he taimi whakatahaka ko ihe ni foke o atu ngai whalani whaafofa pea koe fumile milai koe whalani e whanoa. Pea te ke a umai ai kotoa komiti ko uhi ke ka koe uhi o kuia e polokalama apa nove o ku amana ke turi ki ai. Pea koe au whafofonga e tu pehe sea sekeritari pea mo e toenga koe ni ko na ula ki a umai. Whataha pea mua koe cameraman ke u whahoko atu ai ofa ai komiti ko ia tau pehepe komiti ni kui whakatatau mai ke komiti lahi ko ia home center ia i tongani ai komiti ko ia pataloni ai a luani kai lahi palestini ko Daniela Palu tokon palestini e to atelangi havea sekeritari ko wona tau malolo tokon sekeritari ofa tautai pefo ke tau pa anga mote ki ai tutu pea mo tokon tau pa anga poi tupi pea mo yang isione tupo ka pehe ki hono tokoni fina maaf ko kinau tolu e ka eksekati komiti pea me sede Australia na mea ofa mai ai flani e fano pea ne to ke kakato mai ai komiti e fiafini ki e nau fataha ka ko afi me monga sea ai ko lion ia o o tutonga i he kuanga ni ko tamsi ia ko fatai helu kai pehe foki ki hono tokoni pa me mui tamsi ko share fi haki me lausi i pe foki ki he kautangata pe me mui ke kaure ka sekretari ia hu tangata lahi ko ia pe me halaloto ko tukumo tak te vita tukumo tak kai tukumo tak kai pe foki ki afi me mo unga o ku mau popo pese te tau ki he polokalama ngawe ki hono taofi o fai toko tapu i he fonuani pe aku mau ofa tu ka te koe pe mo fatongia ulava whahoko mo o mai ai ofa ai komiti whahoko atu ho mau ofa ki he komiti ki sene Australia hangi koe lau o wananga tahe ka koe kamata ni ai tau fetoko ni aki ofa tu ka te motol pe mo mai ki he o ala ke pete mo tu motol hena malo au pito iyo malo afie iyo ko tahaya o e tau ngahi polokalama pe hange ko lau tu ko lewa ke u hoko atu e uia e tau tala noa neongo ku wa umai afi me mo nga mai ofa ai kau tanga tape me sene Australia pe ko malo te mo mai mo atu he ke mo mai o hu he tau ta ke ko te tau fa kai fala dia Pakoya ngari te tau whakaonga e whaladi au ki he tau laka seido ki he trucks tau toi whakaonga i behe i he ngui ke kahau i he tau laka ko ia pau ke tau waladima o tokoni ki he ngau e ho tau whanua ki hono tataki pia mohono whataki ho tau pure anga ki he lerei whakaluku fua ko tau waladima whatahaya pia mo e whare o tupou hake koe lau mau taimi ngahi tala noa lau noa mo tanoa noa ia i he ngahi tawhaki ka koe tala noa mau inga taha koe tau tu o whaiha ngau ki whahau fio tau whanua mo hako tupu e whanua oku mau hala au pito ngahi tala noa upehe ia wahe pe oha oku hala au pito ia ko e tau ngawe ki tau sio ke crop sini hangi koe lau aglis boy wa tau sio ke crop sini i he matawai tau taf ke ma kai lava ke inu hako tupu e whanua Hawaii o kuma amo Hawaii o kulerei pe ko ia ko famalo ko uhi ko lava ke live i lerei atu hango lau ko kau me mi paani o na toto ta mai momo ko foki tonga ni he taimi ni pe hange ko lau neongo de momo ko kau to ape uia hana wa pe ko kau loto mafu fola la pe kuna lava ke makata ki ai ha ui ngahi me pen
kau mai ani o ku malava ke tau pehe o ku ia ha whainga mahe pe ko whainga monu ia pe ko whainga tau pehe a benefiti e mau he ki kakai ko ini o nau whai ngawe ka o ku houa ua wha e nau ngawe mo nau tokanga ke tau sio whaki ho tau whanua pe ko ke pehe ia ku mauhan pe maulaunga ka ku wholahe o mau mafu e mau ilo o ku ia ha ui make maki mautoro ke maunga whahoko ngawe ko ini ko uhi ko lerei whakalu fua mai no pe ui ai kakai unau whemo e kina ngai ngau ko toa pe ke haka ki e tau tuunga wha ekonomika mo ngahi ngau e iho tau atakai wha sosiare ka aku mau nofa matolu e mea whakapolitikare nofo taha i ki hono watchdog pe ko hono siofi tai pete a e anga e tau nofo whakapolitikare i fonuan e tuilahi ai komitini o kapau e lava o lerei on tataki whakapolitikare tatolu i fonua e lerei e ngahi mea kotoa pe oku whakahoko pe a sisi ia i pe moi whaihala i he fonuan pa ko ia o ato e whakamalola hi ka teki motolu i he whiawhini pe hange ko lau e kamoto e iai hao ki komen pe ko ki i tāna ko unga ko e mea ofa koni ko whaki e awhi mei mo unga ai komiti ki ke whawha unga mai ko unga ko e taki ko e komiti ngāwe kamoto ko unga ko e pure ngāwe ia ko komiti ngāwe pe ku tonu ke iai ene komen ha ene whakaukau mo ene sio ki he tuunga o ku kamata ke ala mai ka kai o whai e tokonia tau tolu koe ka tokonia pe he ko tokonia paanga ki tau miliare a komiti ka koe nau tokonia ki tau tolu i he ngai mea ku tonu ke sio komiti ki ai hange koe ni koe tau i drugs o kau fukia he konga o e tau laka hui ki ka hau ki he ne afio koe unga koe mea ia pe aku whewheho sio ki he mea ofa koe ni whalani fau a koe ne whanoa o mai e komiti koe ia pe mei hapai we kata ki be Australia sene Australia ke tau fra nga i ko ko komiti tau mai fa fi malo la mari si malo ko ma aku pe ke ko tai o ma dinga fi to sia ka afa ko ni e dia ni tokoni aton tokoni ni lei ki te waki ko la ka mon be e ia e pena mo me Porque time ko siya kakai ki identify ko hai upulaka ostala tupe afika uwi betala tupe ukinga ya yenga fulani gani me offer mai tu e committee ai kakai poate ai kakai e ko ko ya ngepe ko lave ko malo lah ke na tul gana sini nana fai mai to ko ni ya mahinga upit Ficava uma inga ia para ficar o tono pe que ave que faho ka que que kimia pe ku malo apito ko tu ko fai ka mari e fo ni ko uhi ko komiti te ke kamata ai me ka ko i hedi fo official fe tu tak para ngata i ko miti fo ai komiti pe o ko i hedi pe mo ta ni ko wa umai pongi ia ko mau tak fo gona matoli i tonga tapu fitu ko ke te fa target fana tapolo fa target he fa mai ko ha ko lau ko ta sio le ke mau ko ia dai de ko sesika pe moi sesika ko ha o ko weekend fo ko ta weekend tu ko to ke ngai ba nga ke nau tuku mai ho nau ngai hingo ta ko ha o ngo i o sang ta kai fa mama ki he tuunga ko o ku ia ko fo ko ta ki me ta fa ki i he tora fitu ha o ngo i fa mata mai pe ko ki tonga ta fitu ha o ngo i ki he ta kai ko ngari o fo fi mai hata ko mo fa ka ke mo tonga ta fitu tu ko ni lava foi fa mama ne fa yang ki tonga ta fitu pe na kau e fu pesete te au pito he sio Mari. Ngai kolo ko ni o wahe tonga tap fitu. Kai ke to lo ye tu ya na tu faka makatu he me ko e pato. Ka ko hange ko launa asi be ya ko na fa ya ki fa mama na fa i to morolo. O si imagino au pito pe tu ma ya ko ya. Ana kai ke to fa ya fa bi ya ki ai. Mo imagino ko ai kakai
o sia o katoa a mahino ka tingna tolo ko to ape na nawia fataha koia Mari ka ko fa fa fi mata me to ta fit ki fa kau e ko os mahino ko tu ko ni os mahino ya os mahino to ta fit ka bai pe mai ko ahoni tu wate ahoni Mari la pa pe mai ko fe taimi e fe mai o ke tu mai ai os kai to iua taha pe Mari la ai foi poi ni a to ta fitu pa piki ka to ki ai ba to ta fitu Mari la ke ko au tak mai fo ke tau flani be au fa pe mi Australia mi komiti ai fa tau hingo mai pe ke tau komiti ko ko komiti ko ya ku ko komiti party ot motuanga au fa pe mi sene Australia ko tau flani e pe ka ke u iloi pe ku hanga he sea fa ata ke tau wala ku mi tau flani pe ka he tai mini ka ku io ko ya ko fa ata ya ko tau iai io Kaki ko fa ta ha sia kita to hono saisi ko ia pe ko hange ko lau fa malo la ya tu ki he komiti mo sio ki he ha upe ai memi patak ta to hono fika mono saisi teu ke tui apong i e tau laka o sei no ke tu aks ko tu yau e ninimo ni i ai fare area e nausio mai ke tau tu ya to afalani he ku ika ke nauloto ke asi uhange asi atu asi no ke tu aksia hano tuli akina to hofu kolosi he ka ke iyo iyo ke ko ba ve osi e tau live i he evavin pe o ko faamu ke atu haki ile o pe me he secretary fe haki committee he evavin ki mo to ki hoko tau fata fe haki committee ki he me afa ko ni ko o mai ko e fare ko kai ko pa tari loto fe me afa kai pe po ke ka venga ko ni tau tu ga a nga mai fonua ko e fa malo ai mai ngawung mo mai me ko ni tau ka fata ma to ni mo to ko ni muri no te ke fa ni ko ni ka fata pe po ke ko nga ko ni ko nga a nga mai fonua tau te fitu ke to pu ho ko te ngawe tau fonua kau tu pe ang fa kau ke main kan tu mama ko fa malo bito e to ko ni mai malo bito pe hange ko lau mau ke tatali pe se ke tai bi be se ki tau tolu ya iyo secretary iyo ko tai ne mi hapa ta tolu Milika, fifi tai ka hifo fefe ho sio ke teu pe moyanga ho sio ke ho vahenga he tai mini o wa malo mon fo ke lau ko me ko no pe ko me ta ke fai pe te ta kata ko la ya ko me ya o lunga hange ho agi bui ko tala no fu ko asio eli pulu ko tuki ko me ka ya toki mahino pe mi mala pe aku pe fo manuat ka te ko uya ko aki mui ka ko tu ko he tai mini vahenga ta to lu fa ya te ki savea o wa tu atamaki he ko hange ko lau ko malu aki ha ao ko fu ko to ta po aki to amui ka ye ko fa o singa ya e tau programa i he e via fini ko tu ko to lai e mau fa nga mari ai au ke o to na ngai komeni mo na ngai talalo ko uhi ko tau ngai ngau fai ko au asa masima pe me he peisi to tonu ko ya mal ko mo to xio ya ko fo fa ya to lai me tau peisi pe ko api ko ya akrisi po hiwa ai au peisi ki ai komiti he pe ko ya fa malo to ti mo to yo mo me mai malo abito ka mo me a ko e sea te mato ki ma fa nga mari mau au kai pe ki he to ni i e taulaka a pongpongi hange ko lau tua tuai ai ngahi talaloto mo ngahi komeni mo ngahi fa malo ke tik mo tol ko to pe ka ko oto he secretary ano fa funga i pe mo pule nga we ki mau tol ko to i he fiafin malo abito mo me mai ka mo me a